إنجليشكا ما أنت خميس تاريخ التسدح لواتك بشكل واحد سنة لو كوني لواتك وحن قادنا وكورسين كأسيجنا مالين كست أو خميس إن شاء الله أردينا تبصر السر قارن from 3 year from 4 وحن سو قادنا writing a conversation ما أنت وحن قادنا وحنا هذا tables of conversations there are 5 main tables of conversations which are number 1 narrative conversation, factual conversation, descriptive conversation, debate conversation, and pictorial conversation. Tables of conversations نوعية عرسيدة وعشان خيب نوعية عرسيدة there are وحجرة 5 main شن مهمة tables شن نوع مهم أيجرة of conversations أو عرسيدة which are كواسو كلا number 1 narrative conversation وكم هو narrative conversation هذا طلبات factual conversation descriptive conversation debate conversation and pictorial conversation شنطة صدق وذكرنا narrative conversation كهذا وحي شكتا والشك لا يعدله أو قف كصبان ديجا أو قراءة إن حصبان ديجا وحصح هذا لايف number 1 أنسو هذا شنطة وحنجعلنا هلا إنكم معنا يلو سأقول فهمتان number 1 وحلا the narrative conversations narrative conversation it is a tape ونوع of writing or قريسة which kaso you tell at uga sheekayso story sheeko about sheekadaas oo ku saabsan something shay you saw at soo aragtay qansafur witness goobjoog aad u haydo waa sheeko dhacday oo goobjoog aad u haydo or ama something waa shay you experienced at khibrad u leedahay the narrative conversation is it is a tape waa nooc of writing or qoraal which kaso you tell at uga sheekayso story sheeko which kaso you tell at kashakayso story shako about shakadaas ku saabsan something shay you saw at soo aragtay qansafur witness goobjoog aad u haydo bishaxal or ama something waa shay you experienced khibrad aad u leedahay narrative leedahay simple unexpected happening I woke up in shock and rubbed my eyes to ensure that I was not dreaming. It was the reality. I was tossing in bed endless time. I begged from Allah, beginning by repenting my crimes. Simple. Numidyan khadana marka. Munad. ونوع simple waxaan soo qaadanaynaa unexpected happening dhacdo oo filan dhacdo oo raja expect wax la filanayo dhacdo oo la filanayo I woke up waxaan toosay in shock naxtin ama ku jir naxtin ayaan toosay and rapid waxaan xoqay my eyes daily to ensure that inaan xaqiijiyo that I was not dreaming in an ku jirin it was the reality متطبعة. I was tossing وحن اسكتوري in bed سريرتي endless time وقت endless time وقت أندمانين I begged وحن بريء from Allah إلى أيام بريء عجز جل وعلا I begged وحن بريء from Allah إلى أيام بريء عز وجل beginning أنا قبلا واي by repenting شلايت عنك شلاينا my crimes دنبيدي أنجلي even حتى I know when Allah إله سبحانه وتعالى created me in أموري and in control إله عز وجل of my own life knowledge إله يا control in reality سيد حقيقته I could not understand it وفهم كروي why صوته هي choosing وإدارتي to live in أن نكون ولاده هي هلكا without brother ولا الآن No, Maya, not for me. أنا كلمة. Final قدامبنتي. Father Abai. Explain it to us أنا ما شرحي. That life نمشى. That's not always. حتى يجرى إنسان to create us. أنا نلمع مشى.
treat nala macaamisha as anaga the way habka we expected aan u filanayno sida aan u rajeynayno nolosha ma ahanayso ilaah ayaa wata nolosha our beliefs farxadeena would be waxay ahaan doontaa if haddii we work it out u shaqeyno anaga haadisi adag and basic aan ku baasano and basic aan ku gudubno in our exams imtixaanada even hatta I know waan ogahay Allah ilaahi jalla wa ala created me in abuuray and in control ilaahu controlay oo barayo of my own life noloshayda in a reality sida xaqiiqadu tahay I could not understand it وفهم كروي why he had sababtu ilaahi azza wa jalla jusmi oo ii doortay to live in kunolado he halkan hiya adduunka markan without brother wala la'an no maya not to me anu kalima finally ugu dambeyntii father abe ayaa explain it to us ayaan noo sharaxay noo macneeyay dadtaasi life nolosha does not always hatii jaral inaysan ahayn treat us mid anag nala macaamisha the way habka arabno we expected aan u filanayno ama u rajeynayno ma aha mid anan markasta noo hagaagayso ma aha our beliefs farxadeena would be waxay ahaanaysaa if haddii we work it aan u shaqeyno annaga haadsi adag and pass it aan ku baasno aan ku najaxno in our exams imtixaanadeena